Avedi abusuafo they anticipated me catch her say enemy the beat better form na fe mama just 1 minute freestyle undiluted chese wuntin baby ada na freestyle we abusuafo baby e free no kwan wa me kai say ya ma yen topic bi yese yen kira die bi a ye ya ankwan kosi hwe enti se watcha lotto ana wutwa lotto wutwa bet na watcha bi na wani a freestyle we ye wo dia sa freestyle we make am dem papa sha anan ewi a kire no e na afa mi di mi school so ejina mu nti e full of education enya nkwase asem wuti a wo bete di America no nti no ave di freestyle na ave ye chemo on the low nyame adoma next week we go again. Hey, eti abusia. Ye na ye ton. Nti we no. Me da mu nyina masi on TikTok radisha. Wo mon kan che. Eti we na kakra bi 1 minute. Empunie. Kakra bi. Okay. Na some me catch her say ya call Solid FM ni. Rapper wa Jane tete ye different from rapper bi a what try there to entertain we ya. Ye no dey na to say school o. Oba 7 days ya ma topic. Say road accident mo nkwatwero. Okay. Enti tro na wo kwatwero so wo ba wonim beat ye dey be ma wo. Wonim tempo no. Wonim se ne esiti no ase ni pardon papa fo mpanyifo te wona hwese sa ata. I say some make sense. Hey, I say some make sense. Sa akwa. Hey. Now we say that time Ezi Bena producer te ho, that time Slim te ho, that time scientific mo, omo help esisi wo so eh woni mo bi adan mu ne di beat atum beat bi wa nwomo na ehunu ne e pa che. Wo so na achire wa de. Me say obi ti me rap na obi abusan say ntidi a wo ye na ye de yin. Oh. Na nipa na say ya no say rap. Was na medicine chire say was mathematics. Was wo ba fa hin ne ba was me fa ha. Was ya san fa wa ko. Oh. Wo judgment no. Yeah. Ya you know ya de ne ko. Wa ha o mabiem. O mabiem. Aba mbebu. Enti ya de na enti on say eno mo rapia. Storyline ni ya adwuma. Yi strong G, strong man. En so rapia. Amrado Ben and so rapia. Enyam kwase asem. School won. Enti ya ye kwa sa competition ye rapia different from omo no obi e tro ne. But we brother first day here was you free ha no do ko masa akade mu. Ene ye hwe no. Ozo hwe ni o. Ye hwe no. Ona no producer. Ye free. Enchane na busu ya panya bayire no. Ejuma we. Enti no. What fancy mfrabe miensa na ade ahehye nwom ba ko 1 minute ne so no. Okwa abusua mu kakra. Papa su no abestu kakra. Na nka ade adwuma ebeso so na ade and very fantastic. Wo aso a de tie dwom. Na me first rap me tell me say obi e kan gbaje so yes but utie words na say enye dash relief say utie words a me say so because otonya me wini ni opacha say ma me to mbo say me utie words o di vie nkomo o dim so o kan bra bo ni Sharif tonyom na ye din na utie a yeah me ago say wasosu obi amu na wusu because brabo the way it ne ma meni amashe ya ne papa no wa kwa utie these are the kind of o kan say the 1 minute be rap we fear first no ma so ni be ga na rap there me ya dey yeah but utie words a only say yes sana me papa ko twa lo to yeah papa there o no benya you see oni ho kra okay na afa wi a kire me ma ko school akwaya akra bone which doesn't mean say na me akra bone but storyline me dey yes adwuma no bra e ma me sa topic no you get very fantastic. That very 3 minutes very do fear ba. Any kan say o metu Sompa na. So so mo no ye na me ne so pe kukom ba bi na. Ye he ne besi ofu. Bo mo no so ye, on so ye, o guy. Ani jenyom ho. Nim so na aze. Ne to no na nze mo anu ba nyom de nim ne papa de eni bia. Papa ti mi ti enyu no obo ni triko no ye se. Papa so to nyom dam se da na. O to nyom ya asaka kra o so hwe. Da bi. Menza. Ono ya kunyam de. O so de nan ka ho emwa. Le go fo bi ni makoja so asapa. Ara so fa na ka wona wo say asaba ye ti ya wo say here. Obe pori pra. Yes, that's asaba.
To me, that champion, and me freestyle, wouldn't say. Mamma comment here, headmistress, the talent we want when we school, when Kulani be I am one. Now, I was a friend, it was a Jew too, which is it? And I'm not to me, that champion. Yo. If you say, so per se, Nago shower with shop. In a sense, our ball with the Yansa at 2 or no Yansa. And our ball wouldn't say, what do baby I say, Mother, the Yama, a boy in the park. She's on one, and really baby. Empty no. Saturday, I want you to say. That's why I say, we are bar. Me find out say, if no one say we are bar. But then, who can't say my baby rapping? Anyway, my state look at me. Let me say, waiting here. But as to and send Ben and now the baby, no me. I mean, tell you the want another job. You tell you the na ya who rap, why I who can. Yes, I can be doing a book when I can make try. Can be trying to say no question by. I just say Yansa a woman. And I a abrabo and some. And I a subia said the Yawona what is her name woman what they chair among the 2 for 2 said Tibia won't be come say what you say. I don't tell them say. Mera say o wo me ni ma me the stamp we si so adere de ya come ko ame ma me ankasa me ya kura stamp ni grandje be dey si so na fe so be she enipa enkwan obi nwo se wutu say but onim ne ewo mu to no so nwo say say na ya to no say but the show was a teacher need dear. Would the job at me? Yeah. Why are for your teacher for MPC on them? A teacher for that has been their stepping stone. And until why are they doing shroud? Doing shroud, so me that say. I was for back to business. I feel you made it in Nkomo. Na video ya na make a wasem no. Kelvin, you video no nka ho asem na afei. Case in Metana Semaye. And you see it on social media because this is not right. But you are keeping on inflating pain on them. And you see a way a wofo bi how. What you say head teacher ya uhuno video mi adea. Wo bonkwala ima na nya no nko wo hwe ni koko nchen a chese nya asem ketua na ni obisa ne se enkwada yi edien na esiye amoma ye late wetin you obisa musa se ye ne maame se ye ne papa se ye hwan o se ne ye kan na akoma akra ya kwada ketekete bia se bi woni mu adware mpo na papa yi sam ne ma se wa ye late se wo ba school ha ya o ya waso primary school na ehosa na maame hu se o cherechere ni anase head teacher yi wo sam nkwada ne ma kan na akoma na wose na se onim se Ghana Education Service mrabi se mabisa akwala ni mukra na akwala wo ba school abesua de ana opatutu ne de ababa ehye na se kokotena classroom de ya na obesua na de nkura na beba na adwe mu enu nti na nam so ma sister yi ogina we ko confront papa na se nkwada ya wo bo wo ma no pai enye enti betimi aja so twia kai ana se ne mi twa video me posti wo social media me posti ya Ghana Education Service any president Mahama wo so masa wo for masa mo so ho say we discipline kwala na busuya discipline na wo ka ho asem no e na wo hwe na sebe ya enkoye se me na me cancel ni nyina nti mumie ntie se ne Nkomo ni nyina ekoye ni onya ho etime record ye ne se ne ekoye nyina mumie kana go listen na sana ya wati Mami san. Calvin Medasi. Entino.
sa video bi tie yen radio a yen describe ne kakra bi nkyere no teacher ni bi a wa best school anopa na nkura wo parade na wono ne te ho ya okura ne koko eja wono enkura na o maye late no wo ba nanim a aba na otwa 2 no enye se ogina ho a wa heham wo imagine so obi twa obi aba na wo san num koko o sa te ho anti ahoden ne yesen wa wutie no menka se teacher ni bu akwada a eye se wo bro na especially ebro a etra so na nso teacher ni die mehwe ne a wo ye na adwene ye hye ne tirim ne se akwada no why mistake no ma menye bibi a be ma afoforo anya adwen bi se lateness no enye wanya hwe na ugya o mo saa na ede bi ankra na ebi be ba 9 ebi be ba 10 ebi be ba ni ope ena teacher ni ni ye se ni yenya awura bi a ono no kye se CID a watwe ne phone a all record a watimi aboa pini teacher ni ko ebusa ne se aban se me mu nkwala no adenti ena lateness nti wo ye den wo bu wo mo eye lateness adan na won frɛ nkwala ne maame ana won papa ofie na wo ne omo nka na nkra ne ma school ntam bishop nim se saa de we nti na ye nkwala nyina abodam ena nkra wo tia ye ntia teacher ni bench ye teacher ni ti so na no ana akra te so boy teacher ni didi me no ana akra didim first no ebo no nso na wo pia nim se obehia teacher nti wo nkɔ no nsi akra de wo nkɔ kra na so na die ni ehu ena no yete ha ofin so kwan no school bi o atam na twam medi metena so na mpese me bo school ni din bio ena akura bi de sekan ewo teacher ni ani say ya na start free o ewi a kire de wo teacher ni na wiwie ye ewi a kire kromo honom fo asa akopa chompanyimfo atutu ntoma akọ police station akopa chaw say yenya teacher ama mpani yenya akwara ama mpani apa ye ja akwara no teacher ni so ani abo obi ani mu abi ode bo teacher enti the way ya ho a ya they say yes ye ntia nkwada teachers ni bia gia to mu say ye de ye ntia ma no the next 10 years enkura sori ababa ye den mo de ma ye like teacher ni no to won wo twa mo ma tutu ya penso we do school a ehun ma nko wo kwatena wa konwa so a ehun ma nko mo ko first break ba ehun ma enya se ade ma tete sabre won ma na omunim ade omo ya ade ne yamro me na mtimi ko school na ba nka me efri say emra no me di so pepe to avoid beating eti ade na ya wofo ni bi no ensem bi say yan sore ne yam wan kwada no se bia ye boa mo nko school ntem teacher ni me be di nsemfo a tiana kakra yan kasa tiana mroso because akore hu aba want na say enti se se no ni ekeka koi ti say the next 10 years no Ghana be dey mimi hu say video adwene ba mitrim say in the next 10 years ye man e be ne nebra ne babam ne hey the ekeka ko ne de ebobo ba no teacher ni a relax to onye se wo bra praku no enye se machira de paint na make ni say na nso so na no na me me eze champion ka me say na me chere social studies ni tree no me de nyame adum ti because so mo no me nkwala anwe wono ma no ma ni nye subject no wona nam sa na me hu ani kenti bre ne so ane ye be frɛ me na kwan ya na me fa so punish nkwala ani me chira dia during instructional hours dia kwada na ye no a na me mpe no na maka ma fro na maka cha so te paper bra enti wuti paper ne ba dia na wo ye na ma twera gu so me wo na me dia ma se fa command headmaster se me se fa bre enti akra me beje wo kan ne wo so na enye de I say madam please beat me na me say David me free fie ba ma me hu mabasa me kwana so ate ya obebusa me question enti ema discipline bi ye den e baaye without emabo eno ya me strategy a me de kira ade enti yenwan ma teacher for say omo yinim field sese no de ekeka koi ya ankra na say yenya am no mra time ompe abra ya de na yen ni kan say teacher ni ka enti teacher ni no so oba obesonson ne ho me sister bi ana o kira de wa ultimate primary see am ko bo an mre bi say won so makwa me service pen okay na da kura wia mistress so ma madam ya wo kwa ne say
etimetimfo bi ekura nkontima na nasefo abo awura school mu wono mada ekopɛ madam na bono wabo omo ba esi saadra na nya mistress na asoma madam ya koma na moda nku no oh adena ye na ye so at this stage no yen kan hunu say ebedu baabi no enkura no tia wo mo a entia eti eye class 1 na university class 2 university freedom ne dey man kura na akosi ti yanwene the next 10 years no GS eniama be kosai Mr. Champion bremai na o famrem na case no na ya me das na ya video ya share say ewo mu say teacher ni no wo ina djuma say wo tia enkoda that ono ankasa no ne ne yo ye ne position ne se ne no ni ha crowd te wo no ye wo assembly ena ye I'm sorry uti ya wo mo ya sorry to nyamenyom na me mom de na me headmistress no teacher for wo mobile line up e wo enkola na chi and how come say teacher me dey ka teacher ne dey na sa oto no onu koko na enkola wa assembly na wo mo to nyamenyom friends ye worship no ono wote wo esan ben baby o mo ye sa de no no ne mfom so aya wa ye no ono agya ikwa discipline akoda in the first place no no ye na oto na ya wonu koko eni adade na ya wo hwe wo mo no eno no enye ade papa ena ebi mu so no abano na ya wo twa enkoda ne kamfum so bi ani so na emom no ekoya ya ofa so ya wo twa enkoda na ba no ono kwampo na onye serious nani aha nani oye serious asan ka Ghana for kwa kokunu de eye ena to be frank enemi bi wonu ma ya nhwe ni ye nya say akoye bibia pe no fiti na obo no e so funny out me akoye later ya question de na oye later bia say bikwa no onye sebe okotoni bibia ansa na wa be school entino enemi mu edin kakra sankora na kasa kire wo ye ntai mu wo na bi ye fra wofo ye di akire kofi me na mtimi di akora akire kofi nyina na ya enemi bi wonu ma ye ya eboy ma me ka se ncho mi papa sebe na wo ye odefo pa ye bebrebe emema eko boarding school me ka elementary school ena ma so eko boarding school ti ye ma no ebi ko Damango girls ebi ko boy girls na me ma no ko Sabiga boys na woni bibi ye ko school won so obi ye o de for dem me ko school ye nyema eko papa provisions dey shit me ye ma me gare my friend say grawa no crazy grawa bi ni on fe crazy grawa e ba ko wutime de ko di ko chese bi ba efie na woni bibi etu me bi no yakwa na ya che ne ma wo mo ya wo mo ni bi ya pa che ya adoye asemo ya me kan be se ni pension de wo mu tini ya che ne ma say yes ni ya na ya mu ye ebi no mu ehi yeso su ye ni ebi ase de said ya be bia ho ba ye obi ehi afi no start time ni enom ni ade wo si wa de to ni akofa na chese atembidie na dako ni aka sa metie me organize me nuanu a ye wo boarding school or board girls no eno ene na be ye training na ye friend say secondary school no na me organize wo na me kuro ye ko gina baby na me ko fa taxis be me no asem yansa na me ye nuanu nyina ye pack ni me nyina egu mu na headmistress ni mu nso ni ye fa wo be gya ono mu stop ka na me say mo driver for say munni na me de ka mo woni mo stop na headmistress ni saka ni o musika monsa nto mo so mfi no mo de ko burger station 2 miles from your school no ye ko tena ka mu na ye bedu tamale satam ni papa wo tamale na ya papa nko mo se aden de na mo ba ni da what papa no wa me mfi ka ni mo ko ensi was a driver me na mo de me mako school yo ana wo na do mo ba ho sanfa omuko na ya se bia mka che yo o discipline wo kwa wo do bebre yese obo ankwana wo so di data na ya ye go do school no no ade achinya teacher for committee the whole school ahia ye twa circle say na ya wo gina mu teacher ni ya fe ni pa be 6 we bob no we ya bonu na otu na esi abonti ahia na ya bo yensa ye ba po school no obaje de ya bu ya ade tia ye school no ne Navrongo road emu wo kakra me
some meters. Mona Marco Faber. I feel you see and trick gravel. You young class. Yes, I trick gravel, yeah, bear now watching. Now watching so you know. That was Friday, not the Monday. One more a year exams, third term exams are a year promotion. Nana young class is there. I wouldn't idea number here. And I make us say, and you might out to him. A yansa and our day a try out do it too. I make what I near me and say, one more poor banana, purple day, a beco, the German teaching for the number she share. I feel me, I can send myself with Timo promise me, teacher for me, she might show I'm a woman who said, Miss Honor, Nana, I feel your career as I'm seeing, I'm a classes. Minister Bacon, I could do first. I could do first. You first, second. Teacher for the say, and Colana on the classroom, no. One more woman was say, in Tabana Bacohin, and let's uncle one more. So, Nana, me can say, you're teaching what a yapa, a very good. Tinatinia, dear, you are Nana, same way I am making one, a for some of my mission, dear, because I'm in classes. 2, my yes, I didn't be. But when somebody say and they, because say, me need a fancy teacher for the papa on your yard or so. And the discipline in another year, and Kia de bar and Kaya, ye trap banner, you bet you Yansen. 7 you bet question Colano, and want to go dear ya, a 2 or more, and Sunday do or more years, a particular ten. And I hear such a telephone. And let's see a might your cook no cost road. Oh, now what says if you were probably will fear. I said, I would be best or any clue or Bassa or Paddy Ajay. Nana, a crabby so missing a college of education. A friend say, you ever got done before would it be all money? Headmistress will be what you be sorry, your home becomes my dear. Or you be because teaching the near home teaching maybe. I will record in first class. Upe Johnson, na ya on floor. Tell me to no can. I feel like na ya. Me first me ko idea ya. Me so my home idea. My nya first awards no. Don't we na hi kura no. Me ni bibi. Wo bisa question obi abanya answer. Me be answer so on friend me because we be na wa me sorry me kan na ya say me ka. O mo adwuma de be di wo no. Na ya opa me freedom na me say me nko. School for teacher me says na be pia bonten am say be pia bonten me ya school fees ya better na say me ya boni be pia bonten me pia bonten na my friend say wo friend say wo ma no nti no saa ade na ya kire me no me nso bi na me ni jai now unfortunately for this woman na you go vote for guest SP me manya campaign po because I work at low me be na so go school the first girl ya person ya me di radio e go school Inter work on your top of man. Or catch a principal say, Mammy on Pawasi. Me be guess SP no, only me near you to Papa and the son. I saw me can look over and I say, or no one will come and school no idea at now. Never can I say, we found so be bremu, we found the tea be bremu, name woman as so bompire. We are Kodakura, we use a demo teacher for no, as some more guardian. No time. Bibi abeju kwa bibi awedo yakora akete what I say it is say ye hwenko da ni ye chani bi ntimi bufu ni butimi fua ucha kora no watim akoya wanya otwe obi otan keke akoya bi ni bu en ma pe otan ye nya sane ma na discipline de ba ebe bu akora ne mom ni be discipline sebe ne kwanso ai enkwanko ye bitter entia enkoda me da ase me nso so me da ase wofa Bishop, and at the end, some no about you. Yeah, I can resist one. Original one or Chani big gas and and if Fiala, Mina say, nay, Fiala, and if Fiala is so black and so at Yapo. No question, you and I to say, Bishop, I lie that rule. I didn't have any chain of goose, so I will once a manga could go so can I say, Sana Becono. Na papa ya sema mehwe ni medical aka we interview bia me mu se Ghana say yanyansa fusa ipeni futufu say Ghana kura etimu ngurane mpe futu age biem timpanyifo kakra nim nyansa nyina kipu no mde hyehye dem no mdi wuko
nyansa ukwa kakra he bekum nze first ye ni free di kakra na ngofo ko penyansa se ne yeto anansesem no akokora wo fi a nze nkora bo mo ano ntie toli kakra no de toli kwan so afa so company se me wo wi ase de akire ne nana no so na de enne agora no wa adaje o fon yon boy ni kura ne fon te kwan no ono an se de moto jeje fon so ho no ote a wo chate the bia so many si phone so any fraba be do so generation we anim no so omo hwe phone na ni omo ye okay fra so medidi kura wo ma akura etimi hwe phone so a wodidi na nsa a wo srade ni nyina aye nsa na ne wura fi se wodidi me banana ya de obeje tablet no asem no na wahimete mete nyansa no yira nkura no but omo so be emfo so kakra no so enefie papa ebo ne bakura ne ya midi baabi me hwe mba nim na me bo na ye me ya etimi nde be ye hye mitimi se school mu de yetwa na me ni wo bi eho de na wo se boa me bi go me di achi de fie de ne kanwa o mpie yie na chiche ni kwatia ba nso no be ba na nso so obo afudi a bible kura kan wo se me mfa aban kame abofra na wo ngu abanu enku no ntimi ye mfa nkame abofra bra wo jime bishop minchwa wanu teacher ni a wote hwa wonum koko mami eso wote wo so da wo se ni wubirem wo de bo wo tia akura no mesi yakwafu mu mprenu ye to so mprenu ni enam school park ya ye ba fie ya bo we ko wa unim si wa nya bi na wa teacher na fa kizri o so abana jose no be mna ko bi mo nim se wo som wo bo afie na enzo mfa wo banka akwa ahomache na aba ne nsi nya me ya de ma ko 2 times me sorry one o'clock ma ko followers akofe jaba akwaba me bedru be train ya sa no ma ko biem ni am di bedru ye na age na me de hu ze mo bo we gol ti mi hu mo ma sati isugu ni yam na so nya me peme ebu abusua ene me awe o aso papa ntimi nko ka bi ma se we de efie nyi ntima no ko fe ja ye beton ye de abo o ti fa chem de bi o de ko na ka so nya ba na o ba fie papa bu se na ntwie nzo no na akoboa no efie de ne chen na ntwie bro ntu be ji school de ne za na de atechire wure nipa fawe ma yanwu ene yemu bitimi di ngomo tifia na ye wakono akuyekura do nyanza firi na mpese ye bo ba na ye bo ye se na ndwe nyanza ne yenzua anabize nyanza zua ne ye se bi egumo ba bi ne yekoto na ndwe te brother ana wogina kwa ma ye ka wo mfi no ye de ababo na taso na ni ba na wonse nyanza zua bi ne se kwa na wogina mu nyane de wonzo wo ndi aba ma nipa ni ba na wonso ne ye bo ma na mbo avu papa we tu bro ben wo boya wo ababa we sizo wa nantu se isamle bro we timi sele te be ma papa ma ne ho wa ko gina ma abu ofu se ya bu obi ntu ba be busi to tuna no ka me be cha ne tu mienu you see teacher ni na sa the principal atun obi atutu ye teacher fo wo mu bro metan on ganjabu biti fo no mi jo mo kra fom na ko me ya da be mi teacher ni be fam is the viaji no anwonani wasimi babu se wo on titi ni papa obabu ze wo anzo nya wo na wuku na unim ze agri ni ti unim ze agri ni mu sa na obezo o ka che o ze obo aba na so otuze na ada anwa na wa fili ni waje wo ze babu ze wo nti wani ba ta wa furu so obo so obe mamu nti ono obo wa na hono yira we ye na ba bi a hyehe no atena ze no asere ma buki si se wo o jaza na zini nyine mu no ye frem ene aya rechicha ye nyansa sua duran gandi to obi okọ school wi GHS kra na dwene ye adwuma che ne ya cross wa wi SHS because discipline bi anim ohuri wo na wakobo adwaman na ba wo husu ahuri bo enzo yesi memo no ye din o many friend die pa okọ school na wo dwane free school ukuro ma bedo atimechi o za de okọ school yo abrewan galet mesu na twatwo na mi wo ko ma mi wo nye eno wo nye nyawa obeti to ugina ba bi so wo se wo timi ntumi ga o tete pi wo che no do nsa abako ne kiri wo sheki wo no teto awabo no wo ma me babo wo fa babo wan se na school na sa abo ndi onya so wo nsa wo adin chance na jo na mba to adu ye ja me go school wo so bo awon ko me do ko mama me na ha be do so do ko mama me a fa kwa agiri mi se nye suro ni nyansa suya na wo sa abre no abre wo be timi de mago fie yo de ko mama nyansu wo se mdi na ti sa na wo de mago shama ne mu amba because man to from the earlier chairman ye na ono grado wo kro no
What do you go school? I'm going to go school. When I go to any banana tongue, a boy, Swenny Wobian, young Jam of Rana says, Swenny Marabaka, Mammy or TV or no, I am one with me, as a man, Tianaba. This is a man who cries and to know woman about it was a me and Tianaba. What you as well from the cone support, functioning support too. When you be by a tin or a wogan says I do a heba, and what this can or no day sharp rat at you, and the attorney. Na sani pani antiano angano pebere timi yeneba ade aye ne ehu yemfa go na DS for so ntrase so sade so wo DS panyina wo dan no boy ya bo birimba wo de nyanyansa abe panyi so me am obi sese na parliamentarian ahasa amra we so di atum wo MP ni so de ya bo le so wo ba wani nyira mram na ye no wo papa kura ko ya amaka no ene wo so go hye mra we wo di we tum ye de me say me no se yesi yesua brofo a yensua brofo yi yede emre bi gu akwan mu se si yesua brofo ne yem nkwala na ye hye mra bi abrofo ni schools ahodo na awokọ ho a time bi e wo ho a ebo se pe ya totopun wo de oba ne oba late obesa na chi akọ back ene bi bia ni wa wo ya ye be bi akola no say ye mo ne dia na ye de be discipline enti e wo se ye hye se ye si yesua brofo a yen hye mra bi a ebetumi amaache wo no mo enya saade a bishop enye yo aburu ni ye de egosuan enye yo agora no je chese oba ko tumi sa ko aduma eme yetu anka edi enye yo na o ye de do won agora to buru ni ye na sire awofo a sebita fato mu wotire pro mo madache na anu me kan ase me se wa ama wo be nsu nkura bere ma o ma me be su mpani bere nti se ne o ma ne ye ya se ye bo ba no wa me ne nsu a echena obeda ne jonki wa ba abere wa no wa ba yire wa ba kon no wo bu nsem afa wa boso muska wo so wo bobna gba fi be gumi e gba su na wa ma ne nsu no wo be su ama no eno no ma me bi e che ne ba police station ho e de ni ko shem eno osre officer ba ko so pe so o kan asem kire ne maame o kan ne maame aso o te ma umeti asem maame ndi ni ti ko ye na akra de ka o maame aso wose tia wantia no ena di na drusa pempen so a ye de ne kotum bishop samre maame no besu di su no ama oba na nsu no waji su ne mre wabrem nti ye ka kiro mo se mo nka mo sinsi so ne ye ba oba ya ano ba kedu ye na me ye minsa tu se me ye me ya but na heda ntwi no ne a uni so ozu we mani mi na wo hese mesa afa no no ayo okinam de mam kam sinsi so kakra ma ne prince so am se ka sole no be ka sole mfa ma de to mbozo na di ya wa propro wa de do kofi wo di asem na se nya ne ma nyina na ye be ye se ya ntinunu ndi wonyini wo jimi de ya chance ya bu no so ba jimi a na ya be fie pa ngofo nyina ma ba wo dressing grobi nkanjero perfume se de nipa na dware wo se ma no to anu ame na ha wo de du nipa du amunu ya me fa se munu fin so ko sa fo ko ma bunu an wo do ya kan kwa ya sama ji wa ko na he na ti ko se kwankura na he ni anu nketu abi edu wo huni ne so ama bi ne wo fa ma bi se de omu twa se de mpanifo bi abo ana wo wan ba no akra ya kamo na de etwa ma azi ehunu no yo ngone go le to wan say yo ne mame me so to awura ba hua ehia wona o makura ma discipline ma se do mba fia ye nwuna ne munyam bi wom na nchechire wore nyesa bebira wu ntama mo ma de to onye ndi because the ba fa bia ne ngwase na eba obi awu ma mu mienu ni nyina no every day what ye na me machine go ne ba kan ho ye ba sese sa me na mo me nkan asinsi so ntete mofra no ye na urade mobro hu nhira favor to ni baso mfa kakara nka ho na nko ugya nyame de no nko ma bagimi ufa wo de nko yi nyame de afiri man so so ma besai nti urade do mo no so do mo ho na ntimi mo na nkutu wo so soro bo ni pa wa bo ne ho omu akakra na urade de ne de kakra na so so na afenkura na ye perfect school de ampe bi ko ntimi nkobi na so ntimi nkobi njeza na bra ba no with discipline betuma ye bibi ye ntikroma na me am kwaku menu nkobi bantitia enya ni fie ndiketu a so matum de adua bibi ko yon gansa nya topic mangofo wanko bi nanso ntetie ni ndi wo mu se de wo so de na kwan to baba ni ntetia okọ school grow bejimi ni ngofo ma we university pa enya skadu wo mu ko bi ma no ko mantem wa don gibi anje wo mo so we university discipline na we enya ni ndi me papa wo skadu e pia ne sa e yetim de obi akoye police ni so e janki discipline ni wo
ana papa wo bi ndi ya bushi no abewuram edi wa hia no mabedashina hia no abedashina ono gwa wuzo wo she uniform a as a hangi wo yi hankra no osem because we need to enso ni fie ye we need to dia ba sema ni dia kwa so teacher for mo nkura mo nto mo bo we dia nya bura wa se nka mo ye video kwa za mo de bekire na ma me nje teacher for mi so ebinum zo mu wo mo ho yo job be school she kokko mbo kokko kama ni nya mabuo ba ufi se sabe ye manager na net 20 kama mi wetin odin ni ma be wiza kwa shewe se dia wa was address to ba bia miam da ono ba kro fele we dia asem na se ono o chi kokko no twa ba wasati petem ni kokko abo ano se ni ohunu no vo na no dia nsem hunu no odin za we onya sa de na ni monyamra mi ni aba ba na yini wo so na nguso kan kala na ne we no na as a lazy na pam na ma boso kakra ne nso so aye animonyam sa ni ba mu ne kan bia betna ene da so na hu bia bi fe ene da so je se ma tafro manu awie no anu odene bishop se aye hu se ma bi tafro manu awie no mo mama o ye ru ma se je ene ba ko kra atira ba sa o yi se me yiran kamanya ana mzee ni sewe nyama sima bone wona bo so ana mzima bone sewe nyama no mata na mtia no maye din na sebe me da se usiafo ye brad bishop be ku ye abusuafo ede ye nua ba no wa ba wai mzo social media crofo bebre the comment and sa story nenso so nipa bebre tag Ghana police ewie ye sentie na papa wono no chese wo na akodi animu kope dan ma obi a waka wasem de da hye mbo se in 30 minutes time wo gina sompa ha ma metena se wa na dru so na nufo nso park kom na de ebobo ba na ehu de ebobo ba na me na bi am collapse trailer ente se da oboso ne de ehu ene de oban so nso be di asem bra wani mo na afi yento aso na ete saying so mike no yo na ete saying me pa cho me ho ye de radia se sa kai ye udin ka we betime anya no video ni video kai ya udin de saying pa cho me de Victoria Safo yo ena no case ni yetie bi nti yan kai ye ho be minute mienu pe na afi yemisa ne akwa akosi letter bi nya letter kora note bi da manim na note no nso de wo so no menka nche atiefo ne ahwefo se enkra ye de ato ye afa case we ho no de akwa wie no ka bo ye ready a na o de atum am na mento aso nkasa yo ti na se maame ye pe video no se wo fiewura any agent no wono mo afran aka che se ne ayeti se agent se wo ba no ya wanya medru no wanya akokoduro ete honom ato aboyen se usika no bra beje na pedan ti mi bisa edan no watimi afa bi me ba ha Monday no dan ne yeguso dan penso enhyedan da fom se ura obi fia na wa kira se ti yeguso me ba ha wa fresi producer so se onfa ne phone ne mame no ne menkasa me ni producer mra se sia ne yembe yini ma ne yengiska no nam se ye tu obi eti mi gina se sia se ye mra mbe giska ne yemfa ye ne yemfiri mami nyame ya doma Monday monfa ne ko rent control na monkwaje letter mfa mafie ru ane se minim sa mokwa wonum be kire specific months a ode ba boa ne ho no watu afri dan na nkoye jaso nyesa asem na ba ewiase nyina tinti mo ba betena mo kuro mo hono ba ba ehemrafo de ama no ba mo ma ye nyina mo mienu mo deserve se police chemo especially fie ru ane because alatafo asabro mo gu fie hono mo ansamfo mo de ne yate emu kionet ni emu scam yati ni nyina wo fie ha nanso nya asem a ene aho kire ye ka so ohia na mo anwono ene ohia ni mo a hare a
enka baba wa so no nya anwokyira akwa akotena dan enti semu a alata for the sprinter bus miensesi wa eno mo yemu ma efi anipa etimu sprinter bus maako miensa no ede no bi kokotena mu enti me de mi ba betie no maame efri da wo free ha koye no ede ma ade na asie di asem na asie mi free ha kodu fie no na de kye na me mansuo so gata bi da ye fie ho obesu gata bi da ye fie na animu ona me baba yi mansuo so ne bucket ko hwie gum odi nsuo no kogu ma mo ye fie na animu no mo edi akire me ba na achi aba fie asem ben ya fi na ko area akra no omo mpese gata na eda ha no omo di nsu fi gum ma me so me di bi be ba begum me mrambe hese o me ba na be hwie nsuo agu a na sister dey na wo nsuo no wo se me se bet me wo di nsuo begum ma me kasa no wayi ni nsa no de aboma no so na nya agro me firi ha ko no he ma so achi ma wa ma so achi na omo nterefu frɛ kokosechi sesi na ohunu case ne se ne yesitie na onko police station o free hana onko police station sa ehɔ no police station no wonko hɔ police station ben yen onko because case no dana case ne ko to internet no public ne dia yomhihie etage Ghana police enti enesa sister na sa ba back na wo sai kasa ansem bi se ya efiada we ya mane nkokwa ye kwa akoye case di ato ho na wonu mo amode omo nsake kan no tie because obi din senfo nas wonya akokodura ba betena se ama wiase nyina atensenfo abi mu dia monti ase chese ho no mketa ase ne pro ya ne nkwase asem na mudi ni ho na no ane nya amamunie ene ye pon ya kwanta modawroma monko report case yi ma ye why na ma se obekọ na akwa sisa nkwase asem ne so wono ma ede omo nsakeka ho no o kai bi unim bi ani o minimo bi a hwe me hunta ade nyina na menufum so na nya agro wai ohianti ye du bone enka ohianti ade wo fan semfo mu enka police station this time round no yes sano yen ene e kwakwa report no enye ono ana ntina wo se ekwowie sa se kuro na kwakwa ni kuro bi a alatafo from kuro ma Ghana fo bi a mo support nkwase asem we no susu yan pa asem akwa alata privilege alatafo anya ne Ghana ha no mo kwa alata mbenya ne sa Ghana fo yan ye ni na ho ne to da bi a kakra benya atafre no e ma ya dwene na eda kakra Ghana fo ye mu bi no ye benya atafre no adwene na eda ye tirim no e ma ne da edi ebe ntina wose eba ne saa se ya tikrom alatafo ya niama enye Ghana fo ebi support yomo kakra ebenya atafrinti kalata ni ebu nya Ghana ni a Ghana ni ukwobo alata ni ze omu nya Ghana ni nkuni nti ye na daben ye ti South Africa asem we baaye hwede aye pinson South Africa fo timi pam yen enso omu wo ye ya sa so etimi ho ho awon e ma omu yeye obi antimi nkan obi asuru maame nti dia ye no wo sori ya ye ko police station akwa akoye case se ne letter bi bebe mu a omu nsom na afa du ada yen ko rent control so na afa yen ko de letter na to go epe dan ni bi na tu ji usika na tu na ko pe oba bi because see the oil was a producer ka humumra sese ya wan kasa be jiska na mano yo se nkwase asem ne de corona e team no nkwase asem ko so a ya ne ntimi nka ne kese me se champion brem nana ya midase nana ya won se sabe alatafo na ya wo muti efi ono ese wo mu ni ye ni wo mu nyoba bi o mu ye ni empranse ma ya o mu twetwe mantem no o ma fa wono so efuo bi no mu friends enamfo Ghana fo bi no enti no ade a ye ye ehwe enti no wo ba ha ya wo ko ye se wo mu etie ena mantem wo fo no afa na hotan na ka wo ko wie ni be ko wie nso agu a na wa kasa ma wa piaba enka ye kobu ne sen nanso no enam se wo mo ni alatafo na ye ba ko ese ne wo kana no kakra ebedi nti akofa we se no nyina aba na ya
yantwe ya weekend wo betimi ekuna to no wo betimi abu na omo fa ho se maba no na no ho edi a enka wo betimi abu no papa epra na pa ekuti apem eye pa se friends WhatsApp as ne mom no efira ne agent om ti asese ye ntuli pa se banchi dabi emra ewo no mo eso onya dan ya wo pe no agin sika ene wako enti rent control no ye say wo friends wo ko no a fine chance okwa wo be ma no emre enti efira ne agent om to ombo ase enye se bia asemosi abenti no wo mo ni mo agu asenti no wo mo e the force wani mo agu ase aso ase di nkwa asem ye ne sa asem we ba me se champon ye nya abotire wo fie ha ye ti ababa wa ne se ne sitie ene ya ma na eho akwankyere ene anamon a obetuo because ye kan say efie rank ase ofa usika edi ne senti no won pedan wonyi ni sika wo fie wura ho na wonko ana wo agent ya wasem no ugina mfimfin wo se wo kura wo ba ha ne ya ba be kasa no wo ba be kire because ene ma bi wa baba wa hu a enye ene ye no wakasa nei kura no wakasa 30 minutes to program wo ba wo na nkwa so wo ama afa dia wa send a message say ai wono ne ko pedan na wontu fine eti e ba ne sign na asem we ba beto odwa afa dia mu mfie wura ne agent mu nyina mo ne alatafo ka boma abro no ese ne ya wo make this muntu ene ya what be that dabi enti ne Ghana for ye ne hwe yo ye ko South Africa ene ya wo etiko yo wo ma mfa nche ne ya so tie say e so sonkonfo so sem konfo bi firo mu krom ene ye ba be wo basa ne e ja kura bo so basa no mo ko basa na amanene da Ghana aban so enti ne America ne say ya ntwe obo ase ne ye bedi enko na ese say ye fence ye pe na ye boa bone na bone ne so no just edi ene nka senya enu ntini yeme ye ni na hono mo enti efira ne agent no mo ma ye so no ya dwuna sie ye no no so ebedi me da wo ya mo ni ama se de ekro na atimu mranim na enya me nwanwa se case we ba ya sister yi wode ne ma wo se ne ba ya ye twa ne na ye de se kan alatani de se kan twa ne na wode ne ko police station yamfi sani ana wo kanu ya na me kanu yamfi afedi alatani ni mom sori ko police station ko report we say gwacho obi nan sister ne so ade ne phone a police meje phone na alatani ba de police ne de akire e ba we de phone ne de ama sister alatani sister ne de onya asem ono ye Ghana ni de police ni ama na sa ne etena ba bi adwuma ebusuafo 21st clinic wonum na etu yade nyina ase yade ahodo nyina 21st clinic ye tu ase etintina fie ma yade na nhihye ho ne meku sciatica mepachaw yade a eya entowa bisampanyimfo no na wonum nkyeremu okoto fa ade enye ye ne nyina ne ntini a eso oto ase a befa wo sra ase hono ai eya wo ye tutuntu fa ade okoto kuro enye ye se ye sasa sa koto sa ye koto nyina wo de ye bi enye ye frabra bedan 21st clinic san say yade entre ne yen ne age ho abasobode a ye tu ase ne ye tu ne ye a emma bi okura ye de to nchen a yade ahodo bia 21st clinic ye tu ase de bia me ka kire wo say enya clinic bia na obedru ho a hokura ye scan kura etwa bi enya clinic bia na obedru ho a lab mpo ye bi wo ho enya clinic bia na obedru ho a massage ye bie enya clinic bia na obedru a ye wo machine de treatment adjacent 21st clinic enti me ka kire say yade no ba bi ehye bia machine wanwaso na ye wo no ebetu ase de ama deku ya emma bi okura ti wo kumase a ye wa hwan overseas ye ne sompa e wo dan kronim o boase a e council quarters called junction enkran domi market sunwane nkran satachiman ye wo hoji ahomayi na ene ye ni nkomo 0249 311 311 0249 311 311 achadie soko promo wa wate ase me pa chao se wato pomo tomato mix se wato gino pepper and onion se wato gino jollof mix wadawro me na de enye se obi ana to pepper na twene bomodin na you phone na dial star 844 star 99 hash star 844 star
#99# uboni say no a number when hu no wo package ni mu no bobo she ho 10 na wura krade ni mbedidi bi 2.5 million Ghana cedis airtime na dash obi abedibi enti bomode ana to de ya de to nchen kra charge freezers free o wutimi we ne nkwa wo de TV set ya ho do TV uni bi si udem a giga kokoto pomu ana gi nonom ne ade ni bi ubenya bi asi udem obi wa microwave fra oni bi bomode akokoto bi ukoto bi a wi ahwem ubehu akrade na numbers no bobo na fashishem niama ede enchansi ede no anu anuane akono abaso no ubetimi ade bi gas cookers ni nyina ka ho se woni ma SUV car kese ya o man panyimfo edidam yan ne no wunyina ya saaka no ntimi ndabim promo no yebetimi ache ubi enti bomoden a na promo ache de sokoyi de wo ye no na ese wo nso udi enti me pa ache keka ho na sisa eniamam ewo fie Roman father dro ni ayade sanie Roman father dro ni apomodin mapanie titiriti ye ni stroke tete honam ya one mero ya to so pressure ene diabetes ikun yade chronic tete wa na adwene se won kwa me pacha wunya nom Father Martin se ba me hye bi ntra ena ye wo se enko no pebi to na ba bi eto no otu no ebi wo honom Roman father dro no nkrofo keka yesi adro yi ano nam Jiahuma bi ana won semmisa bi apese obisa mpanyifo ntrase enkase dua ne abo bra eye yade a yade nso so ewo edru 0247 919 122 0247 919 122 Gino hot pepper powder obabi entie me wo kodwa so akwa di dwa wan to Gino hot pepper powder ni bia me dofo me kan che o se dua na akoye na enye de obi be se hi enye de na ese aduane no enye de ni nyina no Gino hot pepper powder na kire se wo no wan fa bi anya waduane ni ntira mekobi wo ho ade aduane emu bon mekobi wo ade aduane a enwono ye de besen afra yi secret na ma bomoden kwaje Gino hot pepper powder e bi se won saka bia ubehunu se difference abembem waduane no aye iya me na nase aduane de ewudi amane ya 100% natural preservative bia enim enchine nim MSG ensusu enim Gino hot pepper powder yes here truly hot RSYD no VG Studios RSYD no VG Studios ade bia de camera ye no ye ne etumi ye ne ye hwenso a ye hwe ne ye na wo results na ye fesini bi wo ho a wo hwe a enya tetidie ne be hwen na robot bi na mfada bi we de ye ma wo life effect but that's why ma osini no aye kiko utwa skirt me pa cho to ayen na ye mwa eniema na akade bi a edi kosini twa ho de kai se RSYD no VG Studios ye woni nyina ebi ye won crime malama base office Kokoko Street ji ahomai na bibia ni a fra yen na ye mwa 0574 715 778 0574 715 778 tago heba mesha me pa cho wonnum bi ene ne capsules na chese we were missing a lot the American nyina ne se be ma bi wo ho kwesini anim na adane anim gwase be ma bi wo ho no a chese ne yire bo no nyum obi baje ke fa hunyi na to fo mo china mesi ujesia obi baje ke we die wukunu no chese wa bada brido wode no ho to fom kra enye go na bi ma ni nyina ne se tago heba mesha ne capsules no onumu bi intiniama nko ye oba diga ne tobi ma no na eniama nko ye obegina so premen watimi abo adwuma se be ma oba so wuni atenka entena se nkasam de enunumi amensere watenkasam no ayira pomoden ne pebi infections ni nyina tago heba mesha ne capsules etu ase deku a emmabio ba bi etonro koho na obenya bigi ahomai 0243 228 296 0243 228 296 OCP Ghana Limited de piafo nyina tedene OCP Ghana Limited de piafo nyina nsore ne nsuo toto ide na ye chance kwani bia betimi enye sika doso bra ne nsaka OCP fertilizer yibi fertilizer papa pan beboa ama no baye no asondo so ne ba ne saade ne obotom so ebeye kutu te se udua tosode se udua ne ama ntete ewo ho se udua ne ama ebohye fom de me kai wo se OCP Ghana Limited adawo masese ekwiaye no aye fofofo ye OCP 1515 OCP 102010 OCP TSP ni nyina no fertilizer ahodo ni bi udru agrochemical shop bi emu a wo say
yema OCP fertilizer na kai say OCP fertilizer de eye fertilizer pa Bishop oba be fe bitimi help you na mani agi o ai matwa de mani agi no ase ya mbebechia na bibia ko kama Ghana asem no ga me kanse se o kasa o de wakoma edi akira da bia o kasa be se wani nsa de enso ma South Africa sebe JJ Rollins timi be ma Mandela sikase okoye ni kuro yi the taxpayers money man so on fan ko support ni kuro se kuro ye kwasra na no se ye mere yi kuro chi ye manantie yi bubi o mo chi be kire ye egubi suku ye apamo mama be kuro ma ye je se hade e ni obubu bo were kura bo be kwase a mo were bu kwase a okoka wa unu ya be sore se na ade sankofu e kuro mu so be wura mfichire di bere di atetew sa o mu gina ho no matwa ho hwe mu di wudi wura ofna ne kra me utim go report mo bia ne kasa so wonte ne ga utim go report mo bia we mu ba wo no wo be ya de na go to 50 we ya wa se man kasa me se 30 boze we ya na ya chinye na oni abase obese obu no na ede yankon akuru ne yafiri ma chese ye no ya ye ho se ye doni panso ye jimi yedimi nkoma ye ya ho yedimi inviting ye unity emma ye ho wade bi ho na ho abaji kuru akenten so no ye ne yope kuru dwane goto abuzivu abui na we na ma no interior minister eye me am office mu ntaka ba abonten se adwasafo anu abemetu okotu ye hu asem nti no sese no yetimamni bi a utu okura wo no se ye hesa ade na afi so no ho nkrata asem ye he gotimamni de nkense se civil bi akura tu ne sa ade no no mu ntaka de abeto abonten na police fo wo so mu kura asem sini ekoka twom na sei no mbe yo musubanya itimetu no se be mi mpe bibi mfa mo me ho ban na police ni ayi ne na mu paboa de twitwa sister yasum uti ukuro ni ababa yi ke ye no kura pa na nyo no ana ye trouble maker bi wo wiase a edise bia wo wa betena se na mo amutima mufu a wo mo ye adwuma tua tax me se bia di tua muka ade aye no odimirika ba ntise bi woni mu bia mo se ope ha badodo ye ti kuro ma na nipa ndaso de ye na wonya ye no ye ndai erade masas ni nipa na je namba hinvia na zo ta ba do na jima me why customer jima me na asumdie mra ne yankonko ya ni mu e why customer no na no de asemwa na sambe motuo ne atua muka no e de ne aduma amoye ne ho enya jire ehu enya vuduo ne asiesie ndi na motuo ye gya wo da moduma ne so mfaso ne de ehia se e pon ani ekofie bosun ya ba betu e ayese teacher ni on pa akrasem ne se school ni pa ma wo teacher aduma no ye ne sei enti wotu woni pa beba di pa wo akwacho mti na am oduma efro pose ni ye de ba na so be fed up de a ye ne sei ye kwan so dan mu mpanimfo te unya ba ko obe sole se omo responsibility ni na so omo nya de ne sei na nke ye kase na nke yate ne wosoro na nke be hu se nkran panyina do ma no owura domo ho se joho na ngo ate tete do honu no wate tete na go afrase mo se yemfa na ade ne koso ya kire obro no kro no wakohwe na ade ye pa na ekoso kurema ye ntimi jiche kurema nya fa da bia kire nipa kwan ne ye ho ansa ne ye hu se no kure ni enya nwanwa se mre bi kana di ka se ya the police escort no be so omukro ni omuni yangoku onu enu nko be fa so obeko yangoku ne kwa etemre bi anya nwanwa ediho etemre bi enya nwanwa etemre bi ansama ko so nya nwanwa ye tukroma ya na police ni a o ye o kire training etimidi tuo ko bon yangu police ni o ti bullet van mu emi ye kire na se no training ground mu follow ya ko kire no enho asempre ni ma bi agosi we mu ahumbo edi na ekoso tumi ko kumitu ya no abasaka kare na ji ye ni kam ya no report o mabu pono ma me ma unse mabu pona bozo ama wono ahun se redie ni mu no onu mo makọ egesi na ma be cheme ni ya fa mara nim me say comment section asem obi kan ya na waken obusa say another because ukuro ni ma o it is only to me piano no one yama no na the police station and you mu moja ndi o medi lekure na kutume ni o macho no meja wo no wo ko eri
dia na ekoso tantantasa mitimi kuro wo ni aka eche me amiti kuro nim dia na ode baaye sika be gwa na otua ye adan a omo yes scam wo fie honom tina che se scam sika no mo a mo support yo na se mudibi ene koma pro to ane bo odi nyina chana fo na ato so mutu gold na ma se yenim ye na omotete one day na bi yegum na omokọ kuroma port ane bo odi na eda ye nyina ye omo a na se unim se uni China ni so adue ene wo ko han dan ya wo bre uni China o ma ya han na bo odi ama ye ti gro gro ho kire mo fa mre bie mu ko mo mo ye tima mfa ye to abai we ye akoto bo mo da sala ya pontan den akọ grass ya akọ fo so ye nto aba mamo on he Nigeria ni du abatoro mko mkurum ye di propose ni mamo no so mo mo ye nso ya asem na nya won wa se China ni wo Ghana card a o de kwa me China ni de kwa me o ise de kuro ne de China fo ya chi edin afa na me nyanchi a China ni bo de se wa kameto sama ni interview se kwa ofa so be de se wa na wo mechiri me mitimi gine nsemi ho amendiase mitimi gine nsemi wa na kuro no madinasi eri asem na abade airport pa na esi kuro mu asem betafraje edi benefit mi nyina na so ba ko pe for once ema di mo ya asem abudubu mfunya bibi no masa dia soja fo na aboyan ya asa na yakunkum ye kuro ma de mnyizam to gazi asa na be yenya na abubefu na makum yenya obi mfira bantu na gbo dabi because ni amo ya ahomete odwene wo ensi asem edi wu commander bi wo yire ena da bia Nigeria fo obu ni sei ya ti godu police so ambaga so ba hadodo na sister wo de da obetena ase a o ka na asem ye di police ni bi atamo a enki enfre yen wo mo ma da komo mafia edi di asem nko a di eni ndoma amonte ana ya me kan gwa asem ni Ghana mo ye date di minza anyamo na mo uze eni bra ba na di asem na ya na mo beze enzie afidi kasi ya tesa Sompa uko TikTok ni pe follow pa dodo edi panyi bi ahodi panyi no wo hebi kura ntwam ne phone so asamta ni atimpa oh my God Ghana zo e ko vinio rade abrabo ni Ghana ni so kura o ana omo ye di omo ja omo na abrabo ni o management agro na se o di no kura for once David no kura ndie justice na nya adwuma for once mo to car we akọ enti na ban to petrol mo ko survey wa we sa de na to Sompa etisa de ana na we se we si wa ha ne hu kakra bo mo hu se kuro ne de na China ne bi agina no na se omsi police o se Ghana police je money o se Ghana police money e no kan se Ghana police money de money amba oduru nyanhwe wa na mo bu kakra mo a anything for the boys do no China ni no ade na heritim ndo na mu wodi boni bia wonsuro otugo na wonsuro ohunu nsu a wonsuro gonizo bebe be wieska ye chine so ebe ja no ne yetina ha chi China fo hanko buo mu nsa wo site ye di video to so media yin no ko ye na ye hu ye na ye hu ye jeri ni bawe ye ko site we dia to mu so na se ye dia be convince timanfo nse o mu ye adwuma ebi an ye gina kokoro ma je ne ye ja om no mko ye chi ma mi bi ahya hwan hwan ni ye chi ye owo hefa ah sha ho enso ye chi ababa akoko yi wen ya no watwa wi anza no wo ba wo ai ade na ya moye yesa moye maji kuro pa na na bia wudi na chi agyamo na moye ama na na yeso ye kwasea die na ekosu kuro mu basa se ya mini aba menti ase oka die na eni aye nyenye ya se bi ase ya mfie chi enya ni petitiri bia sa na ade na ya akọ ase se bita menti asem na se emu oya o enetum ko PZ alatania benya asase tonfo timide ntokwa twese kan nyina we kuro mfo no so na aye din kwa dumko wa shawofo alatafo na abaye eto police amomo e wo ho timi wo se kan wo ho je phone ni ade obi ade na ekos edumo the center of Kumasi omo na control nye obi ahwe ade sambe no nsia na wura omo ntokuro no bia umpie na ne ekura wasa na ayira Nigeria fo ne guo ye nuanom bia nkombetima akokodere no so ada ne wifo akofra omo ena omo no omoto omo no kwa na amemo omo dini no omoto e kire omo kuro no ne ye chini ne ye njiri uchi Nigeria ni na
ine uni ya Ghana ni no de Ghana card abegina be pebe di amano no asa akoto an nkwase asem so ye wo Ghana fo akɔhye omuto tonsa bie ba o sport wo a omadwuma ne so omo no de ye che omo ne mabe na ba ba ye adwuma atete atua ne ka ene ye to no mo ye ha ye nuanom enso enye ye mobo enye ya wrebo na Ghana eso so sa de we so metua ma president for so Nigeria for ya ko central kwaji iska na eja omo no mo sa ba na ne china mbetu omo no sense make ye de ade a na lata ni Scandia mudu amonye jebraku na monsa munya petrol na monsa alata ni timi jiga no de ade ye omde ton fun case no de trafficking wo de yesikwa onko na obi aba obi aso nya na hwewu mamea enzese no kuro ne de ya ma me no mukoko alata mbom di ace ni wa wan na ba yo bi baby andiru amaye Omere bia no mbe wi aliyesa ya buo maisha omani ya ye omo basa ho obembe bia no obewu mani fa de musu ni me ofia lanta ba bia metre 2 years na ya ba mu dimidi ni amopa ya ne mo nyai ya ne mu di ngo kama aferi ya vi ni omo obo se omo obo yen ya eno so police dimi so ya se Ghana de ya asumdie ma ba level we de ya ma onko ye ni obi we tuma bi za ngo Christian country na aja when na Ghana ya sinya me onimu say Christian country mami so na kan asam ya wa ma homte ba na ewodo beba se won be kan ko ba bia ada chirike bi da ho no eni bra ne be sole se abrabo de anyesa anyina mpanyini si entwa na se be obayi wo be ma papa bi ta na chi so wa ho miensen ene wo kunu pa bi na mo gimi wantem won na busuafo be kam fa na bete ena ye family fighter kamutu wa mo ambo ze yes se ni be ni bi se be se ke twa na wetimi kra ma animu na ma ya jane ba nan ai man so ye mfa nye yen si ya sori a ye mfa ya dwene nza wo twase am mpna za wo twase am mpna ba bia me kan se kwase ya de nhia no a ye ne twempna ye nware no ye nwoma kwase ya wo kan ma ntia se ne ntigura mpna twa ne twese wo nya hu so ye kwase ya na ado nwa ko ntu wi di kakra wi a ye nwoma no ba wo kan ma ye yo mo ntia se ye kan na ne gogu ne bu ne ye de ne tra na entri ni mo odina obo sori ogina ba bi no ni nkomo pa bia wo ogina ba ye se de wo nim no wa bonensa no influence the name of so na edu kra kwa ya advert mo share me boy yaw pa de dana hem na no teacher ni de be say o ketu abi say de me bonsa say teacher ni agimizi otimi fa akora wo dem eno no de na adwene ma ho ne be ma na ni je ho teacher ni ye fa na man to be ma na da na edane awo na wa de abeha ni pa adwene kwa is teacher ni say abusuan nyina de atomu say oni abaya na ho na ba bi okofa no eno na mo hwenka ho asem why ye nya say oni akora na ndiri ai abusuanfo to say obi ahu tadwi ente say da ne namu na no ye teacher ni no kro nya ya na nkokosen ne ho na de ende na akora itimi di aduane we nyina awie ne ye wo akura se abobra ne ye be payire na be fa we aye bibi enso ne dabi ni tunasa obekun wa hunu akese obekun ato akane o dwene ho a won ti ase dimi aba ekokosa ti nsole kwantabuza mo nsole different police station on kan ha oni nyina sa hafo ni mfi ne ya so mo sunso ma afede na atemdie na forosoro on bete o mate o mte o meje na asumdie mra medase pi abusuanfo ahoma no meditum na wa fred ya banko monim ko story bi agana na yete no yese ye na ra ya assassini nanzo ye na ra ya assassini kwa akoye omo ara omo assassini eya dane adanti na eya yesa eya ye na ra ya na assassini yese moja yen nananum hwie gudi twitwaje yen ka se moja wonom nananum enti adanti ye hu sei adanti na akwakodu mpempenso a asemusi a alatani di okọ police station police ni di eja abeje fon di ama no nanso Ghana ni ko police station say ye de sekan ye twa ne banan a pesin na ye date ho wokọ ofie so so a krese krotuo ni nyina etu abro no Ghana fo bi akwadwan ni alatafo elpo na ku no say Ghana na ewom ne de say de ese atompa ibo wona ma nice wa ma mpa ibo ayo bebre because wuni ogefo bia ye ku a ye be ku sankrofo alatafo yi bi ne machiri ba ebe ye nanfo bra na wo ko university foforo mesa champon adechen ya ye hu ya ne sala tani be me ya frɛ machiri ba ne sɛ ai ne papa ba no pese ohu no afa de campus wonom machiri ba ne ko ya wa frɛ ne sɛ ai
papa ni chire mu se ne ba no oya anemic ni moja esa na me machiri ba na ye ayi blood ohu ahwan enti wo ehwan no machiri ba nje sa enkrofo wo ye enkrofo bi a chese ade papa bi aye mu omudin wo de ye nhwe nkura hodo e pama latafo enti nkaya enkiya kwa na benya ho problem abusu ya momra nkomonim na asem we wudi akire a ene weekend no wo be kasa wo be dru fie kura wo fra oba kura a wonte oni besi enso edru Monday a de kuro ne tia na tie adentira 0548931931 0548931931 ana say 0551931931 0551931931 na kuro ne de sebedia na adi no se ya mu bi ehu nyansa ansore anke kan ye ho a ubetimi akwala tani kuro makwakodi nsamfu sei ubetimi akwa South Africa ni kuro akodi nsamfu sei enso gire Ghana nkwa na yetimi ya obuda okay mira me pa cho mi enti o madam she program put but mama am first she Ghana won ye cat the 24 work and more. Almost about 95% they are just mad people. Oh yes, because look at the institutions in Ghana. They are the people that should look after those things. They are not working. The only thing is that they are working for their own pocket. After we can do any tiny class of Umbina and make no more job. Now, on my PI, almost got 18 million kind, or more I go not to put a Manu, almost got 18 million kind, or Manus Arabo. She may do that for her, the Amokan, Yan Cataquapu, one witness city. The Nigeria for the year can afford power or more than land. You can have 24 years. Yes, my kids, you don't want to. Why? Men so me da wase. Ne to de bia ya na de e keka ko ne to de bia. Oh, somewhere kwa sweet penti asem papa. 0548931931 0548931931. Good afternoon. Okay. Me pa cha o twa hu fra fidie no ho adabo apa na afa ye ntie o. Yo. The idea, I feel like I can get the army. So the may be not a teach on Ghana, me attending the day. No, I can't say what my unit. Yes, I saw you on my own, the aircon money. I have a check. So it will be cool. So, let them say, because the customer said the first question. Emoya, when so me that's a pa. I didn't know Fede, what you chrome so nice through. Wuti ukrom na asuru uko obi krom a usuru wuti wudie ma usuru enti wan kasa no kroben bio na betimi atena so kroben pa na betimi atena so onka fra se wantimi anyina so 0548931931 0551931931 ubetimi aba enkomo no emu Kelvin ye twen na ne ye obi aba so me pa cha o gina yie na ne yeni nkomo na afidie ne hwehwe ya so ai ya eja ya je wo so o yewra ewrade adom na so yente wo se wo so ka se free he yo yente wo dem me sa ka me kaka yo I the Coco connection, yet it is on a that's a deal home in Kyo of the deal of that day. Coco 1 kilo for coffee to 50 penny. Let me do another uncle. Opera Cosco. Nothing like I say, yeah, just go to where I say, we could finish. If you get yes, I case. Yeah, that's it. Kelvin for birthday ne to so why. Ni enyama ni mfiri ho. Na krone de
wa wan kuro na be hye wakonfo ama wawu kuro na be hye wakonfo ama wawu we a special happy birthday pa ya ye ma staff sergeant Dawson ai mami ene wodi na wodanti hu abasobode entra esini tiri so ne ne ehye no a timu se ho ne yenkodi agro kra ye chemu a owo North Carolina na ese USA no we efri ne ho kani kwanofo ya na ne dofo di na wode wo se wo kana no tumu enye ne senti na wode atrem edru Sompa ha se yan we hye ne dofo ne yiri ne doyiri happy birthday me dofo pa Sompa team ni nyina ma happy birthday afisa se na ese ami honom na abaso body na ebu ehwa wonsa ato form na ese wode ho aseda ni bi so adama de ewrafia yeda se akure hu ani kan papa jama nso gina brochire ho bi o ana edin ni nso de ena momo ami o yo ababa o da so e friend Lily de Petola na Petola ye yanso na wose ye twen kakra sa ne yawo onse nke ye twen kakra ka sa mire ni yanso so no edin ni yanso ye de akese yama o Lily ena wudi wa woda Awurade nhya o papa o maame no papa se wono mo dow na Sompa kasa fidie ye tiefo ne yadwuma yefo nyina so ye wuama Awurade nhya o pa no nto nkwanam na nyini bra be ye obrempon ye da ase we dey me name yanti akosu Yaa Serwaa enso so edi na woda enne we free mabna na dia dru Sompa hanom ne yenso ya somuo ya wish ya mami happy birthday mama Awurade nhira opa no nya okese wo ma onyini che na wani emehunu yenso ya brempon ye ne yenhwew ema wankasa hunu se wo ma ye hwew Awurade nhira o ma yo abusuya na chese Ghana nsem no ba bi akwa akoduru nsi ye hu o enti ye ko weekend yesre yetiefo ne ahwefo nyina yama ne nya Awurade Yesu eji yen because Ghana na ya kwa ese ye pie free ye memu a ye ni boafo ye pie tu kwan ko ba bia ni jefo ye ti ya ye kromu nsoso a ye di ekontomre nsoso a chese alatafo South Africa fo Lebanese fo Niger fo hwan Cote d'Ivoire fo nyina de ye ni mu ye fom mpanyimfo nsoso wo kromu ha o a ne atu ye nyina mpanyimfo ahuno o na nsoso abre bia no mpaye ne ye bo na nya me nwanwa se empire bo adoso kronim ebe doso nso enti mesre wo ko weekend yi me dofo hwe uye pa fa mame se na be ya ebetimi ahia edwoada nyame ya adom a enso so me pa ache mame mfa akonya eso na me production team wase kokosachi berema one nana nkwantabisa Kelvin ene kachire se wono mutwa miema wo hunu mie medama pamfo nyina se Mrs Beatrice Odro Champon ena afi nso so Bishop Lumba ono nso so bo machi do ma na afi wo a wo de me breye wo bre na unya me ho adaje ne e wo Sompa Nkomo so nyame ya adom adwoada ye de nsem nam nyabotre ya tete emframa di bi ba na nyame ya adom adwoada ye ni nyina besi wo na so no wa hunu se aha de team ketwa bia eni asabra ye kodi weekend yi de bedofo makra na Yaa Serwaa ni